Razpisujem nagrado, da mi najdete človeka, ki tole naredil. Tole naredil. Gledajte to. Tukaj so se posrali, poscali. Takole. Razpisujem nagrado. Kdor ve, kakokoli informacijo mi prosim ne napiše, ker tole pa ni normalno. Tukaj imamo eno ime napisano, evo. Glejte, ni važno. Kakakoli informacija bi prosil, ker tole pa ni normalno. No. Tole pa ni normalno, kaj se pa tole zgodilo z našim... Tole pa... Kakakoli informacija, kdo ve, kdo je tlele noter vdrl, kakšnakoli informacija, da najdemo tegale človeka. Prosim, folk, pomagajte.